Bagi Pak Babit PE ayu mengenai ke sorkar mentah kasang ayu mau Chief Minister mentah bunkam balik rungyau sikit pun bijaka hadir ngajan bab sipong snem bidang sang rungyau telah hikai ke Voice of the People Party plan mo Shalom berosi kata pandalas sang hikai mengi pilanang mo bangun rungyau pilanang balibam jadoh mo yudo hadir prasnem sipong snem hado kani kamrei kicing penbi kicing pentame di Pak Babit jangan ini ki hana menta banpin i bangi sokya ya kecat penrio ngila rai bangin ti peniamo ya ke history jong kecat penrio nangu di kasih kiwan nangu di garu kiwan banong bagata ke sorkar MD kani ke sorkar ke sokya ya kecat penrio ngalah kerennya kani hepo assembly ngong kumbalong ke MD government lani ke sorkar MD kabaklaban bu yang matrikam hadarukum kabakadiban bu yang begini benar syua beri gimana syua din lani ngong bagadong katakan misprice priority hagajin essential jong ke MD hangiru ngayi ki pak kacat penriu yang mentah kam dan kam bantip nang nungi nang nungi wan kabaga kacat penriu mentah kadon kam bantip kalong nang nungi patri rai umi balai tang ujola di kam bahe hagani kacura bagi balai tang upa petraira di kam di spaklor bagi hajar klor nang nungi patri rai umi kata kare jingli kabaga kacat penriu ji kadon kam Wanu mitu kena sarang, ya ke laispak keluar. Wanu mitu kena sarang, ya ke syajar keluar. Wanu mitu kena sarang, ya kita ki keluar. Haba kinung pentrikam, kita mentoy. Naga laispak keluar, naga lahaja keluar. Kita diberi kita bar, jongga jelaga jengi. Ya tu yang amanu diberi nanang spon, diberi on pentrikam. Yang ini ki project baik. Kibri kita bar, nrai kita pan penbi yangi. Dah kata kecil tokit dia ketemrai, ketemai. Kampat don kamungi menda, bagi tim satip nasional sisir mulai nilai puri kita thos bang dikasih nilai puri kita thos bang garu yang mentangin tim syaitan katar kalabiang nrai gua bantim manu uni ubuan ban klunlut ya ke spa ban dikam dijam dicongi ya ke celah di topi Pak Babit kata gani kamu gua ban pu ya ke jingli hari ni kapor ya ke sorkar MD layak pu mau badri rai upen trainut yaki project baru hagani ke celah Meghalaya wat hanti hapo umyam ya kata tourism project kamu sorkar kalawandra deuni ujuk hipriu umlu kalaban long dan dikap kiba umla ban qualify lani ban job ya ke tender nega bukot ki ong demo upa penteri ya ke kam ko ki pa sakano kata ka sorkar MDA kan penbi ingi ya ke Voice of the People Party kabinang syukasyen kabinang syubat ya ke bor tang hangkai apa KHDC kelemun banyan ujor bakat sorkar lani ke parti ke belasensya ya ke jelah mentah la artian hato kalongsi ke besyongnya banyan ujor yang arden tunggu emily banyan konrad tunggu Chief Minister nujor yang arden tunggu emily nujor yang konrad tunggu emily kumnu kitrei hangka te bisa susu ken ko kipat pa ndai mentah ki persyang lingba kilat patai kubor kantar lagi nong tersyang kiba it ya kini kiseng kibadan haga MDA banpin thami upat pa banpini hana bau Chief Minister unang yam jumki de utrei degi kam